Lee Honjar alangsun along an West Karbi Anglong Chember of Commerce atum pen kahumri dam. Kardom, Birta Life penili Birta Thanbang Pi, Sami Suhenati Mupi, non Birta Angton pen Arjupanik tha. Pini Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency keparlo, Rongali Lee Honjar alangsun along West Karbi Anglong Chember of Commerce atum pen kahumri dam. Labangso Lee Honjar alangsun along West Karbi Anglong Chamber of Commerce Maipu Michael Kramsapen Patir Piponsi Langsun along Barpi Barso ke do ahem lapen dasbin pusitami Prabjin pen kikim ke rangasai claim pon poputa Birta kahumri damahut nang ninjedun Dongka mukam pen Birta Life Prangke Budborbe report. Karbi Anglong Chember Commerce na labangso kijui kelang mati ladak kijun lason teknis po lason adim do ladak itum theklong lo ke damtang aning kan musame labangso itum non pini nang kahumri bangalalo ladak ahin pen kirang pusame mane solo sopinso lapen ditu local unlocal makirang ladak an kan same lason do alasi port ahul kali same dak baroma tame lason suli lason son do asidak kenalan ami tum kijun lapen dak lang kiklo lason aning kang sampen ke theklong lason do lasi itum mang theklong lo ladak মানে কিছু না দিম নসি কিছু কিলাং দিম নসি দলো পংতে লাসো দিম বাংকে jitu toilet laso mukha bang nili tum thekamong lo labang so abila asili tum dak pinang humri lo je non dak rong sardum dolo lapen ladak committee tum dolo labang so awareness ke dengi phanbang nili tum pini latum ben committee ben chingwai sil tum chamber commerce team ben bangsi pini itu madimak long tamen ang than lo dakelo kim nang dakelo temar nang pulitum han pini nang pasini dum lo asili tum la 5 tarik 5 tarik pelotang tay tum tambang cheng tipo asila so din bangke itu tipo si kenang so atia muni tum si kicho no si dokok lo mala so din mo si kedam lo ponte isi mane toilet mate la jitu khaino pen itu la so kasafai ja so din da kenang so asili tum thekam long si pini bangke jingki than pamelo lapen ladak media saruman tamel tum pini litum chamber commerce me bangke pachini bangalalo non kevangji abang putin abang pitin pusame non litum dak nahumbi lo didu lakye ter ki air mate la ditu kaprek hormu pusame la sisa hormu ma plastic hormu same kebab chulo same theklong asini li kechuning yang tu malalo dak committee man tame labang so sap to mane awareness mukha mate la kevang kidam atu mandak pachini ni bangalalo WhatsApp te pen lapen sisa hormu bang mane long din di pen mate long din dustbin do ponda dak di pen lason iklem ni mal lason ditu kirim gidi jadi masih tum chamber commerce make tuni dulu kadok be bang tukang tikin ke tuman tame dak Lee Honjar ba Rongali Rongkhang lo agam buralo milimen ke mensing pangchu laso nang litum ke dengkon chamber of commerce laso aputak nang litum along ke wang thek aputak nili hin tan nang litum man tuning rilo lasi laan so se laso Lee Honjar alangsun along kapang khir kapak klar ye phan ke nili tu kita bor ipiklo nang litum akula son thak khir jeme ananman ye hang tan nang ki thek pasi chorolo aputak dak Lee Honjar along kap alona atli yang alira cham ki pigi phan nili alang li phasita tuniri athe ke damtang MP ahosita me nili tuniri ulo bon sita me alang li ta jakong silong tongun ede lo sita me alang li sita me non click atisar angkun MEC alang li sita me la so aputha kabang ladak Lee Honjar long picnic spot long Pini alira cham ki pigi phan alang li sita bor ye son te me pari pasi alang li phan sita li chunuri lo Pinya Birta Lapuan Sington pon iglo laing bomta Birta Life.